Shugor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ka kenhun lek ka jong ka Khlieh Mawlieh Youth Club kala Khur ke Jingjop ha Lumpung Fort Meghalaya State League araja arpasau bala penyat da Meghalaya Football Association hadien bakalala ban penliam no ya karyang do Youth SNCA da laiku la ar ha jing lek kai ke balong menta sngi ka ar tari unai wing araja arpasau Hamadan MDSA Artificial Turf Mawkyrwat Southwest Sales District ya kita ki kol jong ka Khlieh Mawlieh la yo ban tap da Samuel Shadap ubapong ke jersey number arpau Haga minit ke bahan drup hau bat prapusan, bat bot sakakul na ugantiu merthong, haga minit ke bakandai pau plus R, bat Lyngba ketika Jingjop ke Khlieh Mawlieh ke layo ban Khur, lai point, naki atli ke jingle kai, bat ke kenhun ke behek point haga group B, ke dega su tengah sports and cultural, ke belayo 100 point, ke Mountain Sports Club lai point, bat ke riang do ke bom sempat la ban ke mai point.